قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega slavimo, da Allah subhanahu wa ta'ala uputu i pomoć tražimo. Koga Allah azza wa jal uputi na pravi put, takav je upućen. Koga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno u zabludi ostavi, nećemo naći nikoga koji će ga na pravi put uputiti. Zatim svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano na zemlji, na nebesima, osim Allaha azza wa jal. Svjedočim da je Muhammed alejhi salatu wa salam posljednji poslanik poslan sa istinom. Najbolji govor je Allahu govor. Najbolja uputa jeste uputa Muhammeda alejhi salatu wa salam. Najgore stvari po našu vjeru jesu novotarije. Svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi ka vatri. Danas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Teđvid kao teđvid nauka, mi smo kazali u samom početku što smo radili da se sastoji iz teoretskog i od praktičnog dijela. I neophodno je poznavati ovo dvoje da bi čovjek bio dobar u učenju Kur'ana. Ako izostavimo bilo jedno od ovog dvoga, nećemo biti dobri u teđvidu. Ako izostavimo teoretski dio, nećemo znati pravila gdje da se vraćamo. Ako izostavimo praktični dio nakon teorije, makar znao u bocu sve, znači da znaš kako se zove ishodište, kako se zove svojstvo, kako je svojstvo toga harfa. Ako ne budeš vježbao, ja opet ponavljam ono što je Amar kazao, a to je između dobrog učača i lošeg je šta? Vježba vjerucu. Znači, čovjek koji ne vježba i koji nema, znači, u toku dana druženja sa Allahom govorom, njegova teorija ne može mu pomoći. Primjer toga je kao primjer čovjeka koji nauči teoriju, a nikad nije vario zanatom. I ti mu sada kažeš, hajde mi zavariti, on kaže, ja znam kako to treba. Jesi li vario ikad? Kaže, nisam. Ne možeš ti znači da variš. Jer nisi sposoban, ti si naučio teoriju, ali nisi praksu. Ljudi što traže danas jeste praksa. Znači, kada ti znaš praktično da učiš, manje ćeš da griješiš. Kad ti znaš teoriju, a loše učiš, više ćeš da griješiš. Znači, znaš, prvo imaš znanje, drugo nisi vježbao. Znači, ne radiš po tom znanju, normalno da griješiš. I veća ti je greška, ti si naučio. I zato ja kažem, mi smo ukrali 7 harfova po pitanju toga, 7 slova koji su nama slični. Sin, sad, zin, kada kažemo, mi smo sveli na jedan harf, to je sin. Ko naše se? Zaj, zaj, lo, mi smo sveli na zaj. Ko naše zaj? To, te, mi smo sveli znači na harf koji, mi smo sveli na harf te obično. I ne učimo uopšte ishodište. I smatramo da ne griješimo pri tome. Kada napravimo greške neke u Kur'anu, kaže, braća, prijateljno kažu, pa brate, nije to važno. Nije to važno. I dan i noć griješi po pitanju toga. Da ne govorimo o harfovima koji su nama slični, koliko griješimo. Lajn, pa napravi kalkalu na njemu, pa napravi hrapavost na njemu, pa utanji ga on krupan. I smatra da nije. Vidjet ćemo da poslanik alejhi salatu wa salam upućuje ashabe, ridvanullah ta'ala, upućuje na ljude. Kaže, ko želi da uči Kur'an kao što je taze, koji je objavljen, neko uči kao što je Ibn Ni'am, Abdullah ibn Mas'ud, neka uči kako su oni što učili. Dobro, kada skontamo da su oni bili Arapi, svi su bili Arapi, dajem primjer u tom periodu Kurešije, i jezik je spušten na tom jeziku i znači dozvoljen je u kiraetima.
Opet poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže učite kod toga. Ko želi halal i haram nek uči kod toga. Zašto uči? Zašto? Zato što je tako objavljeno i tako su ga naučili. Arapi. Danas mi Bosanci uzmemo bosanska slova i arapski govorimo. Sve isto. Ravno. Nema znači krupnoće i nema tankoće i griješimo pri tome. Zato smatram da je jako potrebno da naučimo ishodišta, svojstva koja smo već odradili. Da se potrudimo, da napredimo svoju vjeri i to će inšallah biti hajde. Dobro. Mi ćemo se vratiti na stranicu, na suru Ali Imran, zato što smo bili preskočili. Nekoliko ajeta. Tako da smo znači na 20. ajetu, 52. stranica. Dobro. Bujmo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Dobro. Nađu sam stranicu. Nađu moju stranicu na izgovoriti. Koja stranica? 52. 52. Jeste 20. ajet na zadnje i kvorune. Evo je zadnje. Dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله اللهم تعمل بوك كسري آيات الله ويقتل قاف ima kalkala, mi smo kazali je pozadnju jezika, dižemo ka mehkom dijelu nepceta. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ nema يَأْمُرُونَ, to je greška. يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ من الناس imamo puštanje vazduha فبشر tanko ro فبشرهم nije beširhum, to je greška. فبشرهم بعذاب mi smo kazali kad dođe termin nun da dobro pazimo na harfove koji su od harfova ili hara riha, lajn, ajn, hamza بعذاب jezik pridubio gore azabim, alim. Na kraju usne bude spojene, nije alim. Onda smo opet znači, možemo stati na harfu koji nema kalkale, kako? Da ne napravimo. Da pređemo na drugi harf i da ne mičimo sa tog dijela jezik ili usne. Ili da zaustavimo, znači, skroz usne sklopljene na mimu dok zrak ne se nije. Alim. Sad je dobro? Alim. Dobro smo kalkalu, zbog čega glas teče, a mi smo digli usne i napravili smo kalkale. Dobro, dalje. Dobro, nekone, hajde. Zadnji ajet. Ulaika alladhina. Ovo je moja stranica. Na ovoj drugoj stranici. Ulaika alladhina. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم još zadrži se وما لهم opet spojiš na nun وما لهم من dobro
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Dobro. Sljedeća stranica. Kasnije pomoći. Dalje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر. Mi smo rekli Ibn Umar da ima mim koji dolazi. Alam taro. Usne sklopimo, ne smijemo kazati alam taro, greška. Alam taro ila alladhina utu. Zašto utu? Zašto produženo ako utu? Imam bazičan. Jeste. Utu nasiban minal, jezik ljubljen lavom, minal kitabi juda. Halkala. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينكم ثم يتولى فريق. Znači fariqum. Opet spajamo ri tanko. Ila, znači kad dođe fariqum minhum. Greška. Minhum. Halkala nun česta greška kod ljudi. منهم وهم معرضون. طيب. ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك ذا jezik stavimo ovdje. ذلك بأنهم قالوا لن. Jezik spušten dole. Na kojim harfovima je jezik spušten dole? Ja. Ha? Ja. Šta? Ja. Pa to. Kojima ima dušu? Klapanje, govorim o klapanju. Na harf nun, Aha, kad nema ništa na njemu. Kad nema ništa na njemu, ako dođu... Na svim harfovima koji su tanki. tanki. Znači jasno, na svim harfovima koji su tanki jezik je dole. Zašto? Gdje se odvija promjena u krupnim harfovima? Pa ako je tanka ide... Pošto je ishodište krupnog harfa visočiji, moraš harf prije njeg podignuti da bi mogao... Dobro, a gdje se odvija promjena u jeziku kod kojih harfova? Kod tanki u ustima. A kod krupnih Sve imaš ustima. gurne. Ne. Raši Nije. Evo knjigu koji bude znati. Možeš ponoviti. Gdje se odvija promjena u ustima kod kojih harfova? Naprimjer, kod tanki smo rekli da bude spušten jezik dole. A kod krupnih? Podignut jezik skoro ne. Koji jezik? Šta? Koji dio? Pozadna jezika bude podignuta od opće štine. Znači, pozadina jezika bude podignuta u harfovima koji su koji?
krupni harfovi. Dok sitni harfovi budu vidio te, de, o, do, o, ho, so, pozadina se diže. Dobro upamtite to. Znači zašto? Zato što imate dosta klapanja u Kur'anu. I to vratite se na 22. čas. Kad smo radili harfove ihla, 15 harfova koji smo mi naveli. Znači vratite se na 23. čas, ja mislim da smo odradili to. Jer smo sigurno. Dobro, ja ću ponoviti. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Na kraju pustimo šta? Vazi. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْ. Opet, znači, fa dobijemo tako što se kutiće spustimo na donju osnovu. Jef. I ne smijemo ovo kazati. Jef. Šta smo onda dobili? Kako? Jeftarun. I još jedna stvar. Ljudi izgovaraju harf vav sa ishodišta harfa fa. Evo, kaže. Veldazim. Vel. Usne, vav i damar. Usne. Idemo dalje. Kejfe? Da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Samo uzmi zdravo, potušćeš se. Zakajfa i teđid je prirodno učenje. Znači, ljepota. Nije tu uvijanje glasova, usta, vilica, naprezanje, prigušivanje. Lagano. Kad bude lagano? Kad naučiš ishodište svojstva i kad budeš praktično to dobro uvježbao. فكيف إذا جمع ودعين اسمي مفلس إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت opet vazduh كل نفس opet znači ne smijemo moramo vazduh nefsim ما كسبت opet vazduh وهم لا يظلمون. Hajde brate ti iza. Ja sam brat. Dobro. Dobro. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. تؤتي الملك من jezik dole? Krupno bude. U tebe krupno. تؤتي الملك من تشاء. Kako ti kažeš? تؤتي الملك من otvori vilicu. تؤتي الملك من تشاء. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. Što reče Sara? بيدك الخير. Zašto krupno? A zašto? Zašto krupno? Khayr. Pa nije kesra ispred njega. بيدك الخير. بيدك الخير. Jel tako li krupno? Ali
da ti šupnu malo baci. Ovo, dobro. Dobro, hajde, inneke. Inneke ala kulli še'in qadir. قل اللهم مالك يزيد مالك الملك تؤتي الملك من razlika men jel da osjeti se? Zašto se osjeti? Šta sam sada uradio pa se osjeti? Ošlo prosno sviše. Men i men, ajmo reći, kroz usta napravimo. Tu il mulk men teša'u wa tanzi'u il mulka mimman teša'u wa tu'izzu man teša'u wa tudhillu man teša'u. Na kraju hamze, ako želimo sad moramo naglaviti teša'u. Znači, zaustavimo ga glasnim žicama. Bijadika l-khayr. L-khayr ili khayr. Innaka ala kulli shay'in qadir. A šta je bilo kod mene greška kod drova? Moram malo šupu glas. Ja kad dođeš je Hadnanom, je siguran. Gotovo je. Ja, kad ja nisam, je siguran. Hajde. Jesam, pa ne mogu biti siguran. Hajde. Tuliju l-lejna. بالنهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. Zaustavi se ovdje. Tako. وترزق ما تشاء بغير حساب. Hisab. Rekao sam ti ove dvije srce, ostaviš. Hisab. Prati. Kad učimo prati, kad objašnjamo prati. تولج الليل في النهار تكون أرى نهار وتولج زوجتين يزك znači na najcetu تولج النهار نهار في الليل. Kad su ovi znakovi gore stane slobodno lejl, jezik zalijepljen na nepce. Watu ha krupno, nije tuh usna da radi. Tuh, tako što se jezik povuče nazad. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Evo ga opet. Krupno ro. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ krupno. Ovo nije gajri to nema nigdje. بِغَيْرِ حِسَابٍ. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مؤمنين من يفعل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى أن
تتقوا منهم كلمة واسمة ما تشتيها ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير. Dobro. لا يتخذ المؤمنون jezik dole, gore zalijepljen mu'minun al-kafirina awlija'a min dunil mu'minin. Jezik gore opet na nun, dok ne stanemo. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ Allah ime krupno, mi smo kazali Allah, mi sad izrav مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ opet jezik dole أَنْ تَتَّقُوا منهم تقاه ويحذركم الله opet zrak nefse na kraju ha naglasit ali prvi lam tanaka drugi krupan وإلى الله المصير na kraju ro tanko nasir pozadnja se jezika povlačeno se dalje قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Nemoj previše kesuprati, na imalu. Sve ovo oblik usana je tekeluf, pretjerivanje. Ni le ne smijemo previše. Ni le, ovako le. To je previše. To ide na imalu. Kao što dole oleke bufe, bismillah, međerije. Znači, ne smijemo plako, znači imamo propis. Dobro. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلمه الله نقرأها الباسط ويعلم ما في السماوات وما في jezik priljubljen fil zašto sam ovako uradio fil na lod zato što da nema kakali nema šta te je potrebno raditi da ne moram kakal napraviti mogu kazati ovako fil ne smije jezik odbojiti se nisam je odbojio fil a šta sam ja sad ovdje izostavio šta sam ukinuo fil puštanje zraka se ukinuo sam rastezanje harfa, to je njegovo svojstvo koje ima, znači fil, znači nije dozvoljeno, nije lijepo reći, nije ispravno reći, fil, stati, nema svojstva, to je njegovo, fil, dobro, Wallahu ala kulli shay'in, krupno gledam, shay'in, kako do ovoga dođemo? Tako što, znači, pozadno jezika dižemo ka mehkom dijelu nepceta koji je, znači, na gornjem dijelu. Shay'in qadir. Tako. Sljedeća stranica. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس وشتانية والضحى نفس سكوبي موسى دي درجينا زادرجي موسى نفس ما عملت من خو znači nije min ho gdje sam napravio greškom kalkale min khairin muh sredina gala muh do krupno muh doron wa amilat min jezik dole min su'in opet jezik dole in تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Kako izađe vazduh? Zašto izađe? Ba'ida. Zašto nije? Ba'ida. Zašto? Zašto je ba'ida? Kako se upravilo zove? Da ne napravili hamza. Dobro, znam da ne napravilo hamza. Zašto ovako uradimo ovo? Kad te nekog dođe i pita zašto je ba'ida, zašto nije ba'ida? Zato što to je džavf. Mi smo kazali, završava se u zraku, kažu nama ba'ida. I kako se završi? Izađe. Wa yuhadhi. Hadhi. Jezik stavio gore. Wa yuhad. Sredna grla. Wa yuhadhirukum. Krupno. Allahovo ime ispuni se usta. Krupnoćom. Wa yuhadhirukumullahu nafsah. Na kraju ha. Kažemo. Opet. Wallahu ra. Nije re. Ra'ufun bil عباد. نحتاج بقلة. داري. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dobro. Ul in opet jezik dole. Pratite sad ovdje kuntum. Znači, prvi put dole jezik. Međutim, na drugom kuntum mora prvo dama da ide naprijed, pa da se vrati nazad, pa da jezik dole bude spušten. Ul in kuntum. Ul in كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر. Jezik vraćamo skroz ispod harfa ha. Ako stavimo na harf ha, bit će gajn kako? Sa rapavošću. Zato što smo izvadili što fula. Ne smijemo ga kazati jel, koliko god povučeš dole nećeš pogriješiti. Ako ga vratiš prilikom izgovora, dobit ćeš kao jel. Znači, dobro pazite. Jelfi. Nije jaz, niti je jag. Wayaghfir ra tanko fir lakum dhunubakum. Spojimo na mi. Wallahu ghafurur rahim. Ulama kaže na teštidu da 2-3 puta može ra odcati od nemca jezik, vrh jezika. Dalje. أطيعوا نعم الله والله كوي الله شمسية القمرية كوي والله
الشمسية ولا القمرية؟ الشمسية nema ona. الشمس nije el-qamar. Nema lam sukun, nego se prebacimo na teštit koji dolazi poslije. Znači, prebacivaš na teštit. والرسول فإن تولوا فإن الله Allahu ime krupno kada dolazi fetah. Dobro. لا يحب الكافرين. Na ovaj lam stajiš, ovaj lam Kamari. لا يحب الكافرين وأطيع طاقربنا kada dolazi ovako sa stomatičem وأطيعوا nemoj kazati bez ajde zapostaviti وقل أطيعوا الله والرسول nije والرسول uklapamo na ra والرسول فإن dole jezik فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ده إن الله صاد آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وعلى العالمين. Yes. إن الله صاد إن الله اصطفى إمام مالك اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران سقطي من ميم عمران على يزيبوره عالمين. Dobro. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض. يجب سلاستجي والله سميع عليم. Opet se spoje lijepo. Dalje. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Ovdje Allah grupno izgovorimo, međutim opet ovaj termin uklapamo također. Zbog čega? Hajde dolazi poslije fa koji tamo pjesne. Muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضع ovdje znači ajn, isto tako znači moramo blago, ne smijemo ga وضع, znači فلما وضعتها قالت, pustimo vazduh, ربي إني وضع. Razlika između prvog i drugog je šta? Pritisak nije, znači pritisnemo i napisnemo. وضعتها, opet usne idu ovako. أنثى والله أعلم بما وضعت. Ali ovdje blago pređemo. وضعت وليس الذكر كالأنثى, opet usne أنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تفضلي. فتقبلها ربها بقبول ovdje spojiš kada je dvije. قبول حسن وأنبتها نباتا, opet sastavljen srce نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله ovdje je krupno. Imaš problema s ovim Allahovim imenom na Kaknju. Moraš vježbati. Mej, spoj sa je. يشاء بغير حساب. Moj to pominjem da zato rekao sam ti. فتقبلها ربها بقبول حسن. Na vav uklapaš, kad su dvije crtice, skroz uklapa se, kad je spojeno ovako kaže se čisto. حسن وأنبتها نباتا jezik gore privodiš. حسنا وكفلها زكريا كلما دخل خاكم نظام تاكو دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. Ovdje je tanko zbog čega? Zbog ovog i koji je došla prije. عند الله, kako ti kažeš?
Međutim, inna Allaha nije inna Allaha. Ne smije tamo. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Molim Allah da vas nagradi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.